Weche mamoko ni duol matayo chenro mag wuoth e pacho ka NTSA otiego kendo chiwo puonj ne derebe mag nyamburko mag ji giwegi kod mag PSV e wi yore mag neno ni nyamburko meggi ni rang'iny makare mar ting'o jowuoth. Chenro no manotimore e boma ma Kitengela kaunti ma Kajiado geto duoko chien kwan masira mag apeyini kendo geno ni biro konyo derepe e ng'eyo kod luwo chike duto matayo wuoth e pacho ka. Derebego bende nojiw mondo obed joma nigi luor kaka achiel kuom yore mag bero chal mar wuoth e apeyini ma pacho ka. Ni vizuri tukiwasomesha wazingatie mambo ya usalama barabarani, masharti ya barabara, wadhibiti mambo ya speed, mambo ya compliance ya road safety measures, waweze kuzingatia maneno ya usalama barabarani in terms of comply na all the road safety standards that they've been given to. Kweli mafunzo yale wamepatiwa leo vijana wetu wa drivers na conductors ni ya maana sana, kwa sababu walikuwa naogopa sheria, lakini saa hizi wamejua ni vizuri kufuata sheria kuliko kuogopa. Mafundisho ya leo nimebeba mambo mingi. Kitu ya kwanza, siwezi nikaenda barabarani kama gari haina insurance cover, haina sticker ya inspection, governor kama haifanyi na mguu. Wengine wametukumbusha tulikuwa tunaogopa kwa barabara, majari zimefanyika, at least leo tumeona hakuna haja ya kuhepa, hakuna haja ya kushinda tukibizana na watu kwa barabara, lakini kuanzia leo hiyo nidhamu, yale mambo yote tumefunzwa leo, at least jaribu kabisa kuyafuatilia.